Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 23, versikulo 10 ken 11. Di mo yalis ti mohon ti daga, wano sakupan ti talon ako kwa dagiti ulila. Ti apo tinapigsa amangi kaluya kadakwada, kat isunto ti mangiruper iti kalintigan, ama ibosor kan ka. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biang. Kasano kami paitakan ni ading ko, aboy, nanang. Awan kamutan. Awan lang arudan ti amami. Ngamsim maruno kamutan. Dua kami kadilaan ni Manang Gina. Lagyan ijabalay tayo. Nanang! Ano santa na, ading ko? Sana balik. Kaaruba tamat daw litag magno, kan Auntie Diana nga asawa na, kan Auntie Larissa. Kasi tamat Manang. Nagsapataan na ulila. Wan nga ruad, ading ko. Obing, da kayo lang tinabati diti Campo Santo. Agawid tayon. Tani, umayon ti Tudo. Auntie, dua kami kadilaan ni Manang ko. Lagyan ijabalay mi. No kaya't yung lakit di. Umay kayo ijibalay mi. Apay nga iniyawid mo dito'y balay, day taduang ubeng. Di ka di maasyan kadagiti doang nga ubing. Nagsapadaan na ulila. Sakit din ti aking kargo kadagita nga ubeng. Bay amlatan. Kaasi da asangit iji Campo Santo. Saan lang matasak ti kabagyan dagita nga ubeng ah? O nay ka ta nagtangkan ti pusom. Awan ka di asim. Kasyak dagiti tao no adda magimulak. Angem no awan, nampara kuma. Ay, pakawanin na ka kumati Diyos, gapo iti kasta nga ugalim. Ingkan iwayway ti kalding. Amangan no umay ni Uncle kat agungat. Saan ko nga iwayway jay daklabulog? Sumangdumot Manang. Ha? Sangduan na ka? Un nga rod Manang. Idi kalman. Intarayak tasang dunak. Ay? Kabut-butang nga rod ano kastaday jay akalding. Inak iwayway. Ngam jesan asumangdo ti iwayway ko. Sige ading. Inton malpas ti karkaraidak. Dungata amang iwayway. No sumangdo, bautak. Un Manang. No sumangdo. Bautam mat. Taiguyod ko matitalina. Sige, ipagod mo. Tailayat ko to'y baot. Nusang doon na ka, bautak. Sige, taipagod ko. Ni, umayan, sumangdo, bautak. Hoy! Ha? Apay abinaot mo ti kalding ko, ha? Sumangdumat ngamin, Uncle. Amangan numatumba ni ading ko amang ipagpagod. Sinalbag kayo nga ubeng. Aguray kayo man dito, tabautin kayo, mate. Tumaritan Manang, umayon ti baot. Wanay, tumanaytan, nasakit ti baot. Sakit ti baot Manang. Kabutang ko ni Uncle. Uray siyak mo't, ading. Kabutang kumat. Anya nga iti aramidin ta Manang. No agawit tayo jay balay tayo. Awan ka ng tayo jay. Kan may sa, mabuto nga. Nudwa tala ang ijay balay. Amangan no nagpigsa ti panang baot ni Uncle kadata. Apay nga ikaluya na jay kalding. Kat agsang dungarod. Napatpatag siguro ajay kalding ngam data. Nauyong ni Uncle, Manang. Apay nga da kayo dito dalan. Apay kas kay lamabot-butang. Kung amin, auntie, tinarayan mi ni Uncle Magno. Tabautan na kami ngamin. Apay abautin na kayo. Binaot ko ngamin ti kalding ni Uncle. Taagsang do. Jay ka di bulog ana uyong. Wen, auntie,
Sangduan na ngamin ni Boy amang ipagpagod iti talina. Sabi naot ko. Day tati makagapo, tapno bautan na kayo? Wen anti. Anya nga iti aramidon mi. Mabutang kami. Ala, umay kayo laangan ijay balay. Ano san yun ijay? Wen anti. Umay kami iti balayo. Takabutang mi ni Uncle Magno. Ayan dagi dyan nga ubing. Apay nga awan da ditoy. Napanday di balay da Larisa. Apay ngamin nga imbagam kano abautom ida. Apay ajak bautan kat binaot damat di bulog akalding ko. Kasano kat agsang domot kano? Kasano numadangran di ubeng? Sinalbag dagi dyan nga ubing. Mapanak man kit di talon tayalis ko timuhon ti dagada. Apay ayalis mo. Saan nga mo dagi dyan nga ubing ti patingga ti dagat? Ken ti daga day di inada. Saan aga po ta ubing dakat gondawayam ti kina inosente da. Basta, yalis ko timuhon tapno lumawa ti daga. Oh, dito iti kwarto yung agkapsat. Ay, agyaman kami, anti. Imbaglakit din, taadda ka nagkamangan mi. Nasingpot kanyak ididay dinanang yo. Iso asan arumbang abaybayan kayo. Anti, apay anauyong ni Uncle. Ubing kami pailaang, talaga ang nauyungan ni Manong Magno. Kastagayam, anti. Kanayon pa'y nga agungat ija balayda. Sigod akas jenan, ubing. Saan kayon amap-mapan ijay balayda, ah? Wen, anti, sana bale, taadungat ti amumi at trabahuan ditoy. Agluto, agdanos, kan aginnaw. Amok dagita, Auntie Larisa. At napapanag, ibagam to kadagiti ubing, tamapandan to alaan ti kalding kantinuang. At damod lagay ang masapol mo kadagijay nga ubing. Apay nga rod anaranggas ka. Iso apimanaw da. Baybay akit den ti kalakuan nga aramidan da. Ay, imbag no kayat dapay ti umay ditoy. Apay kumadi da kayat. Kinayat da ti imay idi ditoy. Saan kit di itan? Ay, saan da malipatan ti kinaranggas mo? Natula amin day tangay bagbagam. Ala, mapanakon. Basta ibaon mo to dagiti ubeng, ha? Mare, imbag ta nagkita ta dito'y tiyandaan. Adan sakit na patag nga ibagam, maray. Ay na nakitak namin ti inaramid ni Manong Magno. Ang saan mo nga ibang pag-aasyak tinangidanon kan ka ah. Anya tinaramid na, maray. Saan ka di anilakay mo timang taltalon iti daga, day di manang mo? Unmat, apay ka di? Ada ka di parikot? Nakitak namin nga adda ikalkali ni Manong Magno idi naminsan iti asidag ti talon. Anya ka direta nga ikalkali na, maray. Napanak ijay idi kalman. Nakitak at daan amuhon. Nayalis iti sigod nga ayan na. Anya? Inyalis na ti daan amuhon? Taapay, anya ti panggap na. Kaya't na siguro alumawa ti dagana. Ngam pumasit mo ti pan nakakukwa dagiti ubing. Tawiden ko madagiti ubing day di atalon. Day tangarod ket, mare. Isu nga indanon ko kan ka, tapno ammom ti naramid na. Unay lakit din ni Manong Magno. Agom at talaga. Awan samat ni Manong, manang. Agmay-may sakan samat. Ay, jakman ammo, nunap-napanan ni Magno. Apay ka di. Naamwak ngamin ti inaramid na. Ti panangyalis na itidaan amuhon itidaga atawiden ko madagiti ubing, manang. Anya, inaramid na latta ti panggap na? Kunakno di na inaramid ta inanawak mo. Inaramid na, manang. Saan arumbang nga agawon na titawiden dagiti ubing? Ay, saan ko nga anugutan day ta nga inaramid na, ipag? Agyamanak, manang. Kasaumtuman nga rod ni Manong. Ta isubli na timuhon iti sigod nga ayan na. Wan, ipag. Ibagak, apaman asumangpag. Sige, manang, inak nga rodan. Si kantulat tanti mangibagakin ni Manong Magno. Barang isubli na.
Imbag ta simmangpot kan. Apay nga inyalis mo ti daan amuhon iti talon. Nang ibagamit kan ka. Di ka kitagyaman, talumawa ti daga tayo. Maitugot mo kadiday tanalawa adaga numatay ka. Day laang pangikalyan dakan ka ti makuna adagam to. Apay aya kontrabida ka. Saan kit din apod no? Uray naglawa ti dagam. Agpada ti pakaikalyam iti awan dagana. Ti umanayan laang tilungon mo ti mabukudam. Dayana, Ingkay subli ti mohon iti sigod nga ayan na. isublik to inton madanon ti tsimpo. Kasano no ibaga ni Apo Diyos nga isubli mon ti binulod mo abiyag mo? O, kasanumpay ang maisubli? Oy, di ka man nagsasawi ti kasta. Ibagbagak laeng ti pudno, magno. Saan mo nga orayon pa nga adama di mapasamakan ka sa kanto agbalaw? Mare, nakasaum ka di ti kabsat mo? Saan ko anadanon, Mare? Ni ipagkunton ti mangibagakin ni Manong. Imbagam ka di asyak tinangidanon? Saan? Imbagaklatan anakitak anayalis. Mare, ayunan ka di ti asawan ni Manong mo ti inaramid ti asawa na? Panagkunakit saan? Nakuna na ngamin nga inanawa na ididamo, nga imbaga ni Manong nga iyalis na. Kasta ka di? Ay, kunak noan niya ngamin ti ikalkalin ni Manong mo. Idinapan ko kinita. Muhon mo't gayam. Ikarkararag ko ang makapagpanunot ko matikabsat ko. Kat saan na nga aguman ti daga dagiti ulila nga ubing. Wen nga rod imbes nga iso timang tulong kadagiti kaanakan nyo. Ang takawan na paikit di ida. Imbag tanadanon ka dito'y balayo, Manong. Apay ka di. Oy, isublim dagiti ubing dito'y balay. Imbagla pagpasturak iti kalding kanwang. Tila ang pakairanudam kadagiti ubing ti pampanunutem. Ngam di mo mapanunot ti pagsayaatan da. Pagkunamat, Saan kit din? Ammom ka di nga da mapasamak at tax mapping. apay ti tax mapping. Adda umay agrelocate kadagiti nagbedengan ti daga ti tunggal tao. Kat, anya ko manukasta. No adda nayalis amuhon, maamuan da ta agrelocate dalake nga rod. Adda plano ti daga asurutan da. Madu sa lakit di ti tao anang yalis iti muhon. Nadamag mo ka din ti imbagada nga adda umay agrokod iti dagdaga. Kaano da kanu nga umay? Daytoy kano alawas. Day tamot ti damag ko. Kasano numaduktalan da nga imalis ti mohon. O, di ka kadi maputang. Sigurado ka di nga umay dagita agrukod. Wen nga rod kano, para iti tax mapping ako nada. Mapaayaban dagiti amin nga akin sakop iti marukod. Sige, tama pa na kay talon. Anya ti aramida mi jay, kat sumip ngatan. Basta, iyag mo ti flashlight, tay nakon. Napanan nga ta ni Manong mo, idi agsip ngatan. Nakitak Manang, iso asinurot ko. Sinurot mo? Napanan na iti dayjay nga oras, ipag. Napan na insubliti muhon iti sigud nga ayan na, ipag. Anya? Ay, dinangag ti Diyos tikid daw ko, nga agbaliw ko mati panunot na. Uray siya, kastamot ting karkararag ko. Ngamin, para kadagiti ubing dagiti atalon. Saan abinaybay anti Diyos dagiti ubing? Di mo iruruman ti awanan gaway, gapot ti Diyos ti mangsalwad kadakwada. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540.
Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam, inte ibasa ti Proverbio 28, versikulo 22. Kamkamatan tinaimot a tao ti kinabaknang, ngam saan nangam mo nga umayto kankwana ti kinarigat. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nakabirok ka ka din iti trabahom, Gwen. Saan pa'y nga rod, auntie? Katanya ngay nga rod tar aramidam. Alangan mo at apapakpakan kalatan kadagiti dadakkel mo. Naka-apply akon iti trabaho, auntie. Urayik lang ti awag da para ija interview. Una, agtrabaho ka, taday tati may parbang. Tadi kay kat umot-utang latan kanyak. Auntie, Saan kit din? Day tala ti pagalistuan nyo. Takasanumat ngamin, di yo amo tagdiskarte ti biyag, awan amuyo. Kastoy gayam tirik na tinakatulpos. Kunak no naragsak, saan matgayam, nagrigat tagbirok iti trabaho. ay, naku namon, friend. Si Kangay Jana, ada ka din nasarakam at trabahom? Kwa? Agtrab-trabaho ak ije panganan da angkel ko. Kasta ka di, amangan no agbirbirok dapay iti katulungan da. Tani, talaga ka sa pulak ti kwarta. Apay, kayat yu ti agtrabaho ijay? Hiring damot kit di ita iti service crew. Sige man, ipadas mi kanishina ti ag-apply. Nanang, nakabiro ka kun iti pagtrabaho ak. Ay mayat ano kasta, anak ko. Tanay, agproblema kami iti pang tuition fee ni ading mo. Wan gayam. Panag-enroll into next week. Jakon nasiputan ti aldaw. Gapo iti panagbirbiro ko iti trabaho. Anak ko, mabalin ka di asikapay lang ti mapanidya ayan daan tim nga Elena. Ingka ko mabumulod iti pang tuition fee ni ading mo. Ko? Sige, nanang. Siya kun timapan. Oh, Gwen, nakaumay ka man. Anya ti masapul mo? Kwa auntie. Mabalin ka diti umutang iti pag-tuition fee ni ading ko. Na, apay, awan pay lati trabahom nga ginggayta. Unay daytan. Addan trabaho k auntie. Ngam kargrugik pay laeng. Isu nga awan pay sweldo. Ay, sapay kumataday tuyon ti maudi apa nagbulod yo. Day tala ti pagalistuan nyo. Ti umutang, na imbag kumamat no agbayad kayo adagos. Day to'y ti 500. Day talang tinaybulsak. Masadutak amapan ag-withdraw ije bangko. Ibagam ngamin kadatatang kananang mo tagsalo kag damat. Tapnusan da nga utang. Ay, uwan, auntie. Sige, agyaman ak iti dayto impautang yo. Gwen, sika ka di dahita. Uncle John. Naggapo ka ka din di tabalay. Wen, uncle. Ay, congrats gayam iti panag-graduate mo iti high school. Pasensya ka na, tas anak-anak kaawid iti napalabas a bulan. Kat, ituloy mo ka diti eskwela, ma. Saan, uncle? Agtrabaho akpay. May mayat matlaeng no ituloy mo ti eskwela, ma. Ubing ka pa'y. Sayang, ti kinalaing mo. Nagkapumot ni Gwen dito yung balay. Wan, imay imutang iti pag-tuition ni ading na. Ket, manungay ti inted mo. Inikak iti 500. Anya, apay, umdas ka di dayjay at pang tuition fee. Makamumutan adanan ang kantatang na amang iremedyo.
Kan maysa, adan trabaho ni Gwen. Waiter! Yes, ma'am. Ah, Gwen. Dito ka nagtrabaho? Wen, uncle. Da kayo matgayam dayta. Anya ka dito order yo. Anya ngay ti serbitin ni skwelam, dito'y kamulagayam ngagtrabaho. Sayang jay kwartak ngayon tultulong ko para iti panagadal mo. Auntie. Gusto na itahan bakit? Agurder tapay. Iso asaan nga umas asenso ti biyagyo. Takas kamuladan na ng kantatang mo. Awan ang muda. Di daw usaran ti utak da. Iso nga ginggay ta, mamirmiraut dalata. Gusto na itahan kunakmat. Kaya't kuladenggan ni Gwen dagiti ibagak. Hoy, Gwen, awan serbida ito'y atrabahom. Ha, di mo usaran ti utak mo. Una yun day nga ikit mo. Nagsakit ti pa nagsasaunakan ka. Ni, apay, anya tinapasamak. Ay na, jay ikit ani Gwen. Imay danangan ditoy. Kat imbes nga agorder iti kananda, pinagsasawan nakit din ni Gwen. Imbag kumamot no awan unay ti tao itay. Adupay mat tinakangag. Pasensya kayo na. Diyak ngamin malapdan tiyang sangit. Ano pa'y lang ka diti customers? Ay, awanan. Alas 3 maten. Ala, intayo pa'y kanumangan ko na ni Uncle. Sige, tani. Kasla matalimu daw akong gapo itibisin ko. Simang, ijay panganan mo't gayam ijay sentro ti pagtrab-trabahuan ni Gwen. Ay, wen manang. Marigatan ngamin ang makabirok iti trabaho na. Amayan natop iti inturpos na akurso. Kat manungay ti sweldo na ijay. Di nalainan anusanan ti nagbirok iti trabaho adakal ti sweldo na. Pangal daw gayaman. Ingkayabanan dagiti kakadwam ang nagpuros iti sabong. At the noodles nga inlutok, ison ti pangaldawan nyo. Anya? Oh. Noodles? Apay, masapol ka di akarne ti siday nyo. Agyaman kayo kit di taad da indasar ko akanan nyo. Ay na, una yan ni Boss Elena. Kasla maibusan iti kwarta, no gumatang iti karni asidaan tayo. Ay, kasladikan na irwam iti ugali na. Ay, 5 oras tayo ang nagtrabaho. Kastoy lang di pasangon na. Saan pa'y mat nga umdas para iti 5 angiwat? Ay na, talulaang mata noodles tilinuto na. Ay, saan na bale, tadamot binalon ko. Ay, mabaling tayo apagsasangwan. Ay, ala, sige man nga rod. Tani, ay na. Kasla pang may salaang nga oras a pamigsa daytoy indasar na. Ala, babalasang, umuna kayo nga agawid. Mangkita kayo dita iti mabalin yung isupo tapang rabyan nyo. Awan maten customer tayo. Ay, agyaman kami, boss. Taoray saan kaming agluto iji balay mi. Darasan nyo tapno saan kayo amarabyan. Kaya nagananad kayo, ha? Thank you, boss. Income nga rot agisupot. Ay na, nakaanos ni uncle mo ay dyan. Wanya rodan niya. Agpaisupot pa iti pangrabyan tayo. Kasjay at talaga ni Uncle. Naparabor. Iso ang mabinbindisyonan man. Ala, gusto pa'y detar aramidin nyo. Mangan kayo pa'y. Ay na, agyaman na. Kasla maangot ko ti karne. Sagay salaang ti siday nyo. Umda siguro nday takanan nyo. Tajay mabati, isuntuman ang ti siday nyo inton bigat. Ay, unay kamatan bakit. Kwa, ipapasyo ti mangan.
Tasabali man ang tiilutok no bigat a pagsasangwan nyo. Si Mang, si kapay ti makaamo kadagiti kakaduam. Taeng kami pa'y agmarket. Ay, sige, Manong. Agyaman kami iti inlutom a pangaldawan, May. Sige nga, Rod. Mapan kami na. Sige, Manong. Ay, una yun ni Boss Elena. Kaslamat ubing ti pakpakanan na. Tip no may salaasak mo daytoy iwat ti karne. Ay, tangiwat mo, Dan. Amangad numanggagda ka. Di da pala nakaadayaw. Ay na, nakaimimot ni Boss Elena. Akasla di na tay kasapulan. Ay, Dan. Ay na, sobra ti kinaimot na. Bak nangagpaiso, ngam di na amu matikadwana. Apay, asino ay ti katulungan na itinaglawa agar din na? Saan ka di ada tayo? Ay, bye-bye, Amon. Sana bale, tanasingput-mut ni Manong. Hoy, imot na talaga. No adala ko masabali apang gadag. Ay na, talaga pumanaw akong ditoy. Nana, damag ko kat nangina ti bayad ti sabong ita. Ay na, nakajakpat siguro ni boss. Ay, kasta ka, day. Barang ingato na ati sweldo tayo ita. Huwag nga, Rod. Ay na, adamanan pang riband ko, ha? Simon, umay kayo ditoy. Ayabang dagiti kakaduam. Uy, aday ta. Itad na siguro ti sweldo tayo, ha? Ay na. Nala, umasidag tayo. Dahito iti sweldo yu idi napalabas alawas. Alaun yun, tagawid kayon. Ay na, ayaman na, boss. Agyaman kami, Manang. Sige, mapang kami nga rudan. Ha? Nalabas mat ni boss? Di pa'y matumdas apang date me ni sweetheart ko dahito asweldo. Ay na. Apay, pangusaran na ay ti adu akwartana. Ay na kay mimot. Ay, amangan no nababamot at talaga ti bayad ti sabong ita. Ay, ti kunamkit di. Imot ni boss. Ay, inakid di ag trabaho ijay parlor ti amamok. Ay, may mayat ijay. Pigsamot ang titudo. Wen nga rod, angkan. Iso aman mano ti umay mangan. Ala, no kastoy paila ang aging kainton bigat. Uray saan kayo paila nga sumrag. Itad kunti sweldo yu ita. Atoy. Ha? Boss, sobra man dahi ito intedyo. Gusto lang dayta. Ninayunat. Tadakkel mat, tikita tayo itinapalabas sa lawas. Kasta ka di, boss? Ay na, dakkel unay apagyamanan mi. Ay, nanang! Ha? Apay anak ko. Anyat napasamak. Nakaragragsak kamay. Imawag dyan nagaplayak iti trabaho. Nakapasa ka no iti final interview. Ay, kasta ka di anak ko. Ay, nasaya at ano kasta. Ay na, congratulations. Adyaman ak nanang. Ay nga, agore kayo. Nakapalas kayo mat. Ada ka di pa pananyo? Akwa, anak ko. Mapanak man ija ospital. Ha? Inakbisitaan ni Antim nga Elena. Ni, apay, ada ka di madi anapasama kan kwa na? Ay, nadisgrasya, idi nagbagyo. Idi nakita na kano ang madadadaal jay greenhouse da. Impilit na payla ang tinapan nagpuros kadagiti sabong na. Ket gapo iti dayta, natupakan iti kawayan. Ay, kaasimot nga rod no kasta. Ay, wun nga rod, naimbag taad na nakakita kan kwa na at trabahador na, kat intaray da ija ospital. Ni, adamod dagiti mangbagbag kat kadagiti agkakanginang alikaman daan ti Eliana. Ilako da kano. Takasapulan da tidakkel agatad para iti operasyon ni Antem. Ay, nagkasangan. Ala, sapay ko mga rod, agimbag to ni Auntie. Wen nga rod anak ko.
Ala, mapantan ijay simbaan, tamakimisa ta. Kat iraman ta nga ikararagan ni Antem. Wan nanang. Ay, nakaimimot nga agpayso ni Elena. Hanggang itataday dya ospital, dagiti inimimutan na matla, tinakatulong kan kuana. Wan nga rod nanang. Kat sapay lakuma, ta makaamires. Ay, saan anasaya at ti agim-imot? Nasaysaya at itumulong nulaket adda maitulong. Saan mo't anasaya at tinaimot, gaputa na ikay ti grasya adumtengken ka. Agsisin na ranay, tapno naragsaklat ta ti panagdidinanggay, kan panagkakadwa. Papagayam, ditaan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Jensel Diones de Paiso. Iti direksyon, Virgil Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yo amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 14, versikulo 21. No kayat mo anaragsak ka, kasyam dagiti na panglaw, basol ti mangiruruman kadakwada. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Mapanak iti balay ti amigak, si kanti makamo ditoy. Wan, senyora? Kitaam saan mo nga ipalubos nga umasin dagiti gate, dagiti mamirmiraot, di tabalasiw, ti kalsada. No anya ngamin ti papananda di taksi dagtigay. Ejay ngamin, ti pangikabkabilam ka dagiti basura tayo. Mapandakalkalkalan dagiti basura. Alaan da dagiti papel, bote, kan plastik. Sige, paritak to idang agkalkal iti basura. Oray ko mano alaan da nga rod amin ang basura. Ibati da matidaduma, di da kayat. Iso nga rod, asan mo ida palubusan nga agkalkal iti basura? Matungpal, senyora. Saan ka pumampanaw dito'y balay tainak manen agpidot iti basura? Umayak ko mamot, tainak mo't agpidot, nanang. Saan anak ko, tamangan no agtudo. Kumaro manen ti uyak mo, nangina ti agas kan pagpadoktor. Isupay ko ati mapidot ko. Nangingina ti agas ngam ti bayad ti mapidot mo. Agyan kalaangan dito'y balay, tamakatudtudo manan. Sige nga rod, nanang. Agbati ak dito'y balay. Ala, inak nga rodan. Amangan no nakaunan ni Nana Emi, kat basit tumanan ti mapidot ko. Ada ka pa'y maggayam dito'y Nana Emi. Kunak no nakaadayukan ang nagpidot iti bote, plastik kanda dumapay. Ay, nasakit nga minti tiyan ko itay. Iso analadaw ak arimwar. Ada ka din napidot mo. Nabiitak pa'y arimwar, Nana. Ay, napan ka din iti sango ti dakkel abalay. Iparit da mo ti basura ijay. Basura lang nga rodan, iparit da pa'y laeng. Binugkawan da kakadimot ijay. Ay, mangrugiak pa'y laeng amang sukain iti basura. Gamada ng bugkaw kanyak anak ka ipron. Saan mat anak ka ipron dyan ng bugkaw kanyak idi? Jay akin balay a babae. Ada nakadamagak ang mata pobre ka no dayjay adunya. Ay, mabisina kon. Namawan pa'y mo't ni nanang. Ay, awan nga ta tinapidot na basura. Isungawan pa'y nalako na. Ay, inak man di taigid ti kalsada. Adda nakasako ijay ruar ti gate iti dakklabalay. Ay, umasidagak, takita ak no adda mabalin ko nga alaan nga ilako. Mangalak iti sako,
tamapanak di ta gate. Marta, tulungan nakman ta kayat ko tagpasyar iti minuyungan. Idoron ko ka diti wheelchair, iti aglawlaw ti minuyungan, sir. Tulungan nakla nga rumwar. Tatay ta nga minruwangan kat nangat-ngatong ti semento di tarwar. Sige, sir. Kadwaan kayo amang ibaba iti wheelchair di tarwangan. Agyaman nak. Nulakit di may baba ti wheelchair ko, makamuakton. Kabaalak tag wheelchair asisyak. Ala nga rod, senyor. Kat no maibabak ti wheelchair yaw, umunagak patlaang, ta ituloy ko ti trabaho. Napanan ngamin manan ni Aida. Ijay ka no ayan ti amiga da, senyor. Napandaman nga tan nakimadyong. Nagpatig kat daytan ang madyong. Baba ni tinagbabaatan ti landok ti gate. Makitak ti ubing iti ruwar. Anya nga tatir aramidan na dita. Umasidigak ta lukatak ti gate. Magawat ko ba't ti paglukatan? Ha? Adda tinauyong aga po iti unag. Anya ti kunam ubing? Nauyong tanda ti unag? Kuwa, kunada mat ako milaw kano ti adda iti unag. Kilawon na ka di apo. Saanak ngagkilkilaw iti tao. Anya tira aramidam kadag iti basura. Alaak dagiti plastik kan bote apo. Mabisinak nga minan. Ne, anya ko mati koneksyon ti bisin mo kadag ti bote kan plastik. Saan yung amo? Malako dagitoy apo. Kit no malakok, adda igatang ko iti kanak. Apay, awan ka diti tadakkel mo. Apay, adi da kapakanan. Awan ti amak, sir. Nanang kulaan. Ngam napanmat nagbirok iti basura. Awan pa'y siguro napidot na. Isu asaan pa'y anagawid. Isu ako na, madi ka pa'y nangan, kasta ka de. Un apo. Apo, awan ka diti sobrayo amakan. Mala, umunag ka diti balay ko. Adda ubi nga pinastrak yaw, senyor. Isopay ti mangidordoro ni ti wheelchair yaw. Apay, nagmulagat ka. Anda ka di parikot? Makapungtot lakid din ni senyora no sumangpat kat makita na, senyor. Inkakit di mangirwari ti makan, tapakanam ti ubing. Anya? Pakanagday ta nga ubeng, senyor. Apay, akaslag kitakit ka. Pakanam kunak, tamabisin. Wan, senyor. Mangirwarak nga rod iti makan. Agsubyakin ton madamdama. Andalabasit kita kiji kwarto. Hoy, ubeng. Apay nga may kaditi balay dagiti amok. Si kapay a serserbiak. Nagado ti trabaho. Adyak pa'y nalpas. Ha? Servidora ka, nana? Ay na, nagimas dagiti inted mo amakan. Saan ko pa'y nga amo tinagan dagito'y amakan? Servidora aklaan ka dagiti amok. Ngam saan kan ka? Ada ka di ibayad mo, iti panang serbik kan ka. Ha? Ibayad? Mabaybayadan kagayam, nana. Kasanungay, awan mati ibayad ko kan ka. Ibaw naklangan, kalpasan ti pandangan ko, nana. At niya nga tangag paiso ti ipatrabaho kan ka aya. Inton malpasak ang mga nana. Saan pa'y nga ita? Ala, agawaam nga ruti mangan. Tamang panunutak no anya ti ipatrabaho kan ka. Saan ka ka din, amabisin? Saan na po? Agyamanak ah. Kunada ako milaw kano ti adda dito'y unag ti inaladan nyo. Ngam nasingpat kayo mat, apo.
Rabak dala siguro, ti kunada ako milaw, Barok. Daaya mo tagkilaw dito'y. Sino nga tati kunada ako milaw, apo? Adda ka di sa bali pa'y akabalayo ditoy? Adda, ti asawa ka ni Aida, ngam awan pa'y. Adda na panan na. Isu ka diti ko na itay jay bakit nga agungat no sumangpat? Saan kang agdanag? Tano agungat, anawaag. Ay, naguray ka man gayam, apo. Apay nga adda pilit titugawan nyo. Adda mat sa kayo. Wheelchair da ito'y, Barok. Adda ngagpasusakak ngam sa anak ang makapagna. Ha? Saan kayo ang makapagna? Apay! Asino day nga ubing? Apa ang pinastrak mo dito'y balay? Ni senyor tinang pastrag, senyora. Imbilin na asaan ko pa'y kano aparwaray. Anya tinaknakan day Juan. Tanang pastrakit din iti gabat dito'y balay. Apo, gabat? Sana gabat tinagan ko? Siyak ni Bong. Saan ko adamdamagan tinagan mo? Pumanaw ka dito'y. Ha? Si kangat tatikon kunada dita kalsada, ngagkilkilaw dito'y inaladan nyo? Anya nga kilkilaw? Marta, papanawom da ito nga ubing. Napnapanam ka di. Madanagan edi sumangputak tawan ka. Ne, anya day taawit mo. Naimas amakan. Ngam, saan kong amo tinagan na? Nangalaam. Kasanong amom amakan, no saan mo mat nga amo tinagan na. Impakanda kanyak ijay dakkel abalay, nanang. Ay, di ka maawatan anak ko. Sa dino adakkel abalay. Kasano a pinakanda ka ako nam? Idi mabisinak. Mapanak ko maagpidot iti butikan plastik, ijay basura iti ruwarti gate. Rimwarti lakay ang nakalugan iti wheelchair. Pinastrak nak. Anya? Imposible. Kasano ang naka-wheelchair? Saan ka nung amin ang makapagna? Kasta ka di? Una nang. No kasta. Naka-wheelchair gapo iti pan naka-aksidente na. Ha? Saan nasigo da pilay? Day tamot ti ammo kanak ko. Ngam nadamag ko ang na-aksidente kano. Sumagmamanon abulan tinapalabas. Anyaya tinaknakan mo, tapinastrak mo dito'y balay dayjay nga ubing. Di mo kadyaan mo, aya. Apinarsuamat ti Diyos dang iti marigrigat. Ngam dumada ka na tayo. Asino ka kadi? Hindi saan tapay nga agasawa. Saan ka di marigrigat ka mo? Ngam sana kas ka na kichay? Asaan da mga naawan basura? Ngam tao damat. Ninto pa'y Apo Jesus kat kinaykayat na tinayanak iti kulloong. Idinto tano kinayat na kat iti dakkel wano palasyo ko ma tinakayanakan na. Juan? Pudno matikunak. Baknang ta, ngam saan ta anaparaburan iti anak. Numadanon ti panangipulang ta iti biyagta. Saan ta may tugot da ita kinabaknang. Kasanon, no damagen to ti Apo, no adda tinulungam. Oh, adda ka di may bagam? Itaman pa, saan kayo arimwar, senyora? Marta, adaman damagakan ka. Iti unos ti panagbiag mo. Adda ka din tinulungam a tao. Ha? Tinulungan? Anya ngay ko mati maitulong ko. No ar-arigan. Kat kurang pa'y apara iti pamilyak ti sweldok, senyora. Ngam siyak. Mapmapanlaang iti madyong ti kwartak. Anya ti kunayo, senyora? Jay, pinastrak ni Juan nga ubing. Tinang silaw iti nakunlaapan na panunot ko, Marta. Anya ti kayat yung asawan, senyora? Ay, saan kayo ang maawatan? Agbibiyagak ananamay dito'y lubong. Kasano?
No inton madanon ti isasaklang tayo kani Apo Diyos. Kat makitak amapan ti ubing, iti sidong ti Apo. Idinto ta siyak, kat mapan iti sidong ti demonyo. Ay, urayak lagkin tayo iti imbagayaw, senyora. Apay nga ano si isen ka, Aida. Kupanuti ka, di kag pakaturong. Sino di ubing nga pinastrak mo dito'y balay, Juan? Apay, anya ko matiplanom nga ramidan. Nakaamirisak gapo iti imbagam. Kabutan ko ti mapan iti impyerno. Anya ti aramidam, tapno makatulong ka kanag iti awanan gasat at tao. Gapo iti imbagam asaan tamot lama itugot ti kinabak ng ta. Apay no kasauta ti inaday dyan nga ubing. Ta ampunen ta, tapno matulungan ta. Ampunen? Imbaga, no kayat ti akin anak nga ipaampun na ti anak na. Ayan nga tayo ti balay tinasao nga ubing. Impakada na nga umay kano inton bigat. Taalaan na nagiti plastik ken bote ni terwarti gate. Imbag tay may kamanen ubing. Ha? Iparit yu ka di nga ala akti basura yu a plastik kan bote, Apo? Saan? Ngem, mabalin ka di nga kaayaban ti inam ditoy, barhok? Ha? Apay ka di, Apo? Ang mga nunapan iti adayo ang nagpidot iti basura. Kaayaban, bareng no saan pa'y anakaadayo. Sige nga rod, Apo. Padasak akitaan, no saan pa'y anakadayo. Kartingam, agsubli kayo dito'y apaman na masarakam. Una po, inak nga rodan. Apay ka di api na ayabandak, Apo. Adda ka di basol ti anak ko. Awan basol ti anak mo. Kaya't kalaang nga alukuyan. Nga ipaampun mon kada kami ti anak mo. Tapno maikan mi iti naranyak amasakbayan. Ipaampun ko na yung madam. Saan, Apo? No ipaampun ko, kayat naasawan nga awanan ti karbengak iti anak ko. Ta anak yu nga rudan. Nataengan kamin kani Juan. Awan ngamin pangipatawidan mi iti sanikwami. No adaptaran mi ti anak mo. Addan to karbengan na amang tawid iti sanikwami. Nga mabalin yung matlat na tulungan. Nga oray saan yung nga adaptaran, madam. Tapno saan kayong aruden nga agpidpidot iti basura? Awisan kayo ang makipagyan ditoy. Uray agbalin kan akatulungan ni Marta. Ha? Agyan kami dito'y balayo, madam? Wen, swelduan kamat. Kaasi nga minti anak mo, nga agpidpidot mo't iti basura, akasken ka. Agyaman kami, takinid daw mo iti amo, matulungan na kami amaadaan iti bukod a balay. Jack impagarup ang makasarak ti anak ko iti makatulong kada tayo na. Imbes nga ipatawid na ti sanikwa na iti anak ko, iburay mi kada kayo akakadwami ang marigrigat. Ay, nukasta ko maamin a babaknang. Awan ko mati marigrigat. Agpapada tayo a pinarso ati Apo. Ay ngam, adadaduma bumakbak nang gaputagun gundawayan dati marigrigat. Imbagket di ata imparanod dati kinabak ng dakada tayo, nana. Awisan ta amin akakadwata. Tain tayo agyaman kadakwada. Onya, saan ka di ang isang sangayan aragsak ti mariknam? No anda tao ang maparagsak mo, mabanti tulong nga impaay mo. Siraragsak namin ngay may nagyaman. Pudnot ako nam, Juan. Uray mga bakak idi iti madyong. Saan akastoy aragsak ti marikriknak? Ngam sabali gayam, no tumulong ka kadagiti marigrigat. Kasla kinabaknang anay talimang ijay langit. Iso nga ituloy ko ti tumulong kadagiti marigrigat. Gunggunaan ti Apo ti managtulong kadagiti na panglaw, makabasol mo ti mangiruruman kadakwada. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan,
Ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Isurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno Ken Biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 27, versikulo 2. Bayam at isabali ata o ti mangidayaw kan ka, uray gangganaet. Di mo itanok ti bukod mo abagi. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Yes! Kunaktomat ngamin, yaya. Siyak man ang titapuan iti klase mi. Siyak ngamin ti kalaingan. Awan makaabak kanya. Ay, kasta ka day, Barbay. Ay, mayat nga rod ah. Ingkay danon ka dadadi kan mamem. Sigurado amaragsakan da. Yes, yaya. Ngamsakbay na. I-post ko pa iti Facebook. Tapno maamuan ti amin. Anya? Wan, yaya. Nasken amaamuan ti amin analaingak. Talagamot ngamin analaingak. Mami, Daddy, siyak man ang titapuan iti klase mi. Oh, kasta ka di anak ko. Ay na, congratulations. Naglaing to anak ko. Ket anya ti kayat mo? Intay agpasyar ije bagyo. Wenno, agparti tayo dito'y balay. Kayat ko tagpasyar iti bagyo, Daddy. Tapno ada ipasikat ko kadagiti kakaiskulaan. Sige nga rod, anak. Ibagam kiniyaya Juanita, ta isaganan ang dagiti kasapulam. Yes! Isaganam nga rod ang dagiti rumbang nga alaam. Kang runaan, ti cellphone mo. Ne, kasla da blessy kan Angelo nga anak na ti masabat tayo. Wen, isudang agpaiso. Auntie Blessy, insan Angelo. Amoy ka di, siyak titapuan ijay klase mi. Iso ngay may kami dito'y bagyong agpasyar. Wow, congrats ka anakan. Wan, mayat da ita. Ituloy mo ti kinagagat ket kinasirib mo nga agadal. Agyaman nak, auntie. Siga ngay, Angelo. Ada ka di mat awards mo? Kwa? Ala, anak, ituloy yun to ti agistorya. Ala, intay gid di mangan iti restaurant. Angelo anak, apay asaan mo nga inbagbaga kanya nga dagayam award mo. Nakigtutak pa'y idi inayaban nak ni mamo ang mapantay dya stage. Ay, kaya't kayo nga minasurpresaan, nanang. Nasorpresa ak at talaga anak. Congratulations manan anak ko. Wen, nanang, ilibridak nga rodan iti ice cream, ah. Laklakayan kan ngam ice cream pa'y laang ti kayat mo. Ala, igatangan ka pa'y uray cake. Yes! Thank you, nanang. At damot in post ni Insan Barbie dito'y Facebook. Basag man. Congratulations to me. 'Cause I'm the best. Best in English, best in math, best in science. Agasam ngayon, Insan. Ag-commentak man. Congrats, Insan. Anak, anya ka di day takit kita Dahito man in post ni Insan Barbie, nanang. Owan. Nakita kita'y dayta. Saan matkit di adakas dayta in post ni insan mo? Maawatak matkit dayta proud kadagiti awards na. Ngam para kanyag, mas nasaysaya at no agtalinaad ti kinapakumbaba. Nay, Angelo apaw. Apayasan kamot ang makiayayam kadagiti kasinsin mao. Kwa lolo?
Dagijay awards kin grades da mo ti pag-iistoryaan da. Kasta ka day. Awon gayam. Nakuna ni nanang mo asikakanaw ti athlete of the year ija iskwilaan yaw. Gapo iti day ta. Ikang ka iti allowance mo. Ha? Ay, agyaman ak lolo. At-adang i-guide ko ti panagadal ko. Gaputa ikandak iti allowance ko. Sige, say-saya atem pa iti panagadal mo, apo. Papa, inikamot ka nun ni Angelo iti allowance na. Apay ngay, adi yu inikan ni Barbie, kat ad-ado ti awards na. Inikak ni Angelo iti allowance na. Tapno dadapay nga i-guide na ti agadal. Imbag kini Barbie nga anak mo tamok nga dotit ited mo nga allowance na. Ngam nasaysaya at matla kumaa, no inikan nyo mat, tapno naragsak di ubing. Nakitak jay post na iti Facebook na. Kit adaw tinangtad iti kwartakin kwa na. Ayun kayam, Grace. Mabalin ka day nga day bagak. Anya day jay, papa. Mayat kuma no sursurwam mait ni Barbeng agpakumbaba. Sana dakas nga idayaw na tibagina. Hangam kasla. Ay na, papa. Apay ka di makibibiyang kayo. No diyo kayat nga ikan ni Barbie iti kwarta. Saan laeng? Nagaduki din nga ibagbagayo. Panawan kayo man laengan. Mami, at the beauty contest ija iskwilaan mi. Sumali ak, tamo ka mga bakak. Gaputan na pintas ka nalaingak. Amok nga do ti maatiw ko. Talaga, anak? O sige, suportaran da ka kin ni dadim. Okay, Mami. Mabalin ka di nga agpaghatangak iti baro akawis ko? Ay katwan bayam, ibagak kin ni dadim. Yehey! At damanan may pasikat ko ija iskwilaan. O sige, anak. Sumali ka iti beauty contest. Napintas ka. Iso arumbang laang sumali ka. Yaya, napintasak iti daytoy ang make-up ko. Saan ka di? Ikwa. Kasla na puskul unay, Barbie. Ha? Ay, saan yaya? Kasto iti uso ita. Kasta ka de. Ngam kasla may mayat, no saan mo unay apuskulan. Anya ngay kumati amuyo. Apay-pay lang amin nagdamagak kada kayo. Awan mo ti amuyo maipapan iti kastoy abanag. Ibagbagak lang ti pudno, Barbie. Agsardeng kan, yaya. Awan ti amom, iso asumardeng kan. Congratulations, Barbie anak. Uray fourth runner-up ka lang. Si kalat ta tinangabak para kada kami. Agyaman ak, mami. Mabalin ka di nga agawid tayon. Madi nga min tirik na. Sige anak, ibagak ka ni Yaya nga alaanan dagiti usar mo. Apay, di mo kayat ti makipicture kadagiti kakadwam anak isalip. Nasakit nga rod ti ulok, mami. Apay adi kay makaw-awat. Sige nga rod anak. Agawid tayo nga rodan. Apay analiday ka nga yan ako. Diyak maaklon ti pan nakaabak ko, mami. Kasano anaabakak? Katsyak mat ti kapintasan, kan kalaingan kada kami amin anak isalip. Mas naawak nga ron. Amangan mo't no napasuksukan dagiti judges. Ma'am, makibiyangak man Ay, panagkunakot saan mo't akasta, ma'am. Nalalaing kun napipintas mo dagiti pada na matlaang nga contestant. Agpaisutin ako na ni Yaya Juanita. Itapay lang mati umuna apan nakisalit mo iti beauty contest, anak. Katsapay ko tagbalinda ito'y akabada sam eleksyon para iti masakbayam. Agpaiso ka di anak, tinadamag ko ka ni teacher mo. Anya day jay nanang? Nangaba kayo kano iti ay ayam yo asipaktak raw. Nanang. Apay asan mo ngayon bagbaga kanyak? Amok amamuan yung tumatlaang nanang. Si kakit dimat. Kay kayat nak asor-sorpresaan. Lolo, apay pinayabandak diti balayo. Ay napok. May kataarakupan ka man. Apay ka di, Lolo.
Anya ti mapaspasamak. Naku na nga mintinam. Nakayawid kayo iti gold medal. Tada kayo ti champion iti sipaktak raw. Iti naangay apalarong pambansa. Ha? Win lolo, naibagagaya man ni nanang kada kayo? Anya ti kayat mo. Agparti tayo kaday. Kayat mo tagpatarpulin tayo tapno maamuan ti amen? Ha? Nilulumat. Sanen. Umanayin kanyak ngagsasango tayo amangan kada nanang. Sige. Nuday tati kayat mo, apo. Mapantayaw ka no iji ayanda papa. Handa ka no paskan. Apay? Anya ti okasyon? Ni Angelo, nakayawid iti gold medal, idi napalabas a palarong pambansa. Awan mat na ibagbaga ni Blessy kanya. Anya dayjay, daddy. Awan mo tinakitak nga impost ni Insan Angelo iti Facebook. Amum matan dya kasinsin mo. Saan anahiling agpost iti Facebook. Malaksid ama nagbabain. Napakumbabapay. Naglaing kamot gayam nga gayayam iti sipaktakraw Angelo. Nabuyak dyan nag-viral ang video yaw. Agyaman akmanang Juanita, Nalaing ngamin jay coach me. Video? Anya a video na ita, yaya? Daytoy man o kitaam. O daytoy na o kitaam. Naglaing ang kugtar ni Angelo. Uray no nalaing nga agay-ayam. Ngam nalalaing aklatan no ijay iskwilaan ti pagsasaritaan. Nangat nga to nga amang tigradok ngam ni Angelo. Wen, pudno ti kinunam, insan. Blessy, malagip ko ididatapay laang tagi sa eskwela. Kas kamulakin ni Angelo. Apay anak ko nam dayta, Grace. Uray kasano kinadakkel kan kinadot ti achievements mo. Saan mo nga iparparamag. Aging gaita, nagtalinaid ka anapakumbaba. Kat dayta akababalin ti insurum kin ni Angelo. Wan, pudno dayta. Dayta ngamin tinaisuro dagiti naganak ko, Grace. Naamiris ko nga adda nagkurangat kin ni Barbie. Kat manipod ita, isurok ngagpakumbaba. Agyamanak, Insan Angelo. Ha? Natignay ti pusok iti imbinglay mo itay iti fellowship tayo. Nga oray anyaman ti ma-achieve mo iti biyag. Saan arumbang nga iparparamag mo? Mas pilyam adagiti daddo maatao ti mangidayaw kan ka. Dayta ngamin ti kanaan nga isursuro. Kan ipalpalagip dananang kan tatang kanyak. Iso nga ita. Sursurwak nga ti agpakumbaba. Kan saan ko unay nga ipanakkel ti bukod ko abagi. Insan Barbie? Nakababain gayam ti ugalik, Insan Angelo. Manipod ita. Ikarigatak ti agbaliw. Kat ibagakmat kan ka, insan. Ti kinasaya ti ugali, kan kinadalos ti puso, ti makuna, a kinapintas. Tinaparamag a tao, kat maibabain. Ngam tinapakumbaba, kat maikan iti parabor ti Diyos. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Jensel Diones Di Paiso. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno Ken Biag. Na inbag nga oras yo amin papagayam, hinta ibasa ti Roma Kapitulo 12, versikulo 19.
Ni kaano man, di kay agibalas, gagayam ko. Bayan nyo ati Diyos, ti agibalas. Syakto ti mang supapak, kunati apo. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyak. Ay, adamanin mangilibre kanyakon iti merienda. Agtugaw ka. Adda ibagakan ka. Iso nga inayaban ka nga agkita ta dito yung kantin. Sakbay nga gistoryata, anda pa ibagakan ka. Anya day ta? Nasabat ko ni Marvin. Ay, dadaulam manantal daw ko. Di mo man dakdakamatin tinagan day at tao kanya. Ibagaklaan kan ka. Tainyo na'y unay na nga ibagakan ka. Anya aya day ta? Kumusta ka kano? Kastamot ti kanayon nang ibagbaga. Makauma pa'y kit din. Adapay na yun na Miss na ka kanon. Uy, in love talaga kan ka ni Marvin. Addan boyfriend ko. Ha? Asino? Ay nagbiit matan? Do alawas lang asaan ta nagkita nga? Adan boyfriend mo? Ala, agorder ta pa'y iti meriendaan ta. Istoryaan ka, no kasanuan amok ni Gary. Oh, apay asaan ka matan ngagtagtagari? Nabsog ka lang, nakaulimak kan. Pampanunutak ngamin dyan na istoryam anaam-amom ni Gary, babaan iti online chat. Anya ko maita. Data ti uso itan. Ita, kung na mga boyfriend mon, nagbiit matan? Iso ti uso itan. Adan to pa'y dagiti ag-boyfriend kan ag-girlfriend ito online. Mamati ka iti kasta? Data nga rod ti uso. Adon ti kasta ita. Saanin nga uso jay mapanda ka arman ijay balay. Kat, makiuso ka mat, kasta ka de. Nagkita kayo ka din iti dayji agari. Data ti sumaruno aplanon mi, ti panagkita mi. Boyfriend mo, ngam saan kayo pa yan nagkita? Ay, sika talaga. Naka-old fashion ka. Saan nakabilib iti kakasta niya? Kita ama, mga no scammer daytan, kat mabiktima ka. Ay, mapanak man laagbayadan. Nagawid ka ka din, Mayan? Juan Marvin, agur urayak iti pagluga na ka jeep. Haglugan ka nita iman maneho ka jeep. Siya kung ti sumarunod ti tapila. Ay, kasta ka di? Juan Uray saan kan ngagbayan. Uy, kababain mo't Wanya, nagkita kayo ka din kan ni Labs ko? Ni Lisa. Juan, nagkita kami. Kat indanon ko, di pa nang kumustam kan ko, ana. Bakit? Anya ti ko na. Pinakumusta anak ka di, mat? Imbagam ka di ang mamimiss kon? Anya nga tinsong ba na? Imisam ka di? Kwa. Amuklatan. Amok ka saan na ka talaga kayat. Driver lang ti jeep. Talaga love mo dahi agayim ko anya. Hindi pa lang Manon atawan nga gayatakin ko na. Manipod iti damo nga glugan iti jeep ni man maneho. Aging gaita ay ayatek latta. Marvin, saan nga kumaamasaktan iti ibagakan ka? Naminalo ako na nasaktan, Mayet. Adda ka nun boyfriend na. Gari ka no, tinagan na. Sa anak latta sumuko. Aging nga saan da nagkasar. Ayatek latta ni Lisa. Bilibak man kan ka. Saan ka sumuksuko? Kastaak nga gayat. Kan napudno ti ayat ko kan ni Lisa. Lisa! Oh, Mayet. Adda good news ko ken ka. Anya data? Makaturturog kan sapay mo. Ay, katengan ti Rabi Ngamimawag ka. Kasano, nagbayag nga inawagan nak ni Gary. Katamom, agkita kami kano yung bigat. Ay, nasayat. Ano kasta? Amom, ije special a restaurant ti pagkitaan mi. Ay na, aganad ka. Day tala annad mo, tibagbagang. Delikado lat ta amin kan. Ay na, narigat ti mailawlawan, Lisa. Gayem ka. Kat saan ka akaya ta maisagmak?
Nagmayat mo tunday to a restaurant anang awisam kanya, Gary. Nagmayat adang ganti background music kanya. Wan nga ron. Ay na, nagwapo ka talaga ni Gary. Nagmayat dagitingipan. Ay, nagbanglo. Makapainlove. Wanya, aya ba ka din ti waiter? Naskin nga gordartan. Ay, katuan Ay na, ado siguro ti kwartan. Tadi tinginginaan a restaurant ti panganan mo Mayet, kasano ang makadalos ka dito ibalay kat day tala cellphone mo ti iggamam. Ni nanang mo't, aglinlini sa klangarudan. Awan lakot, adas umangpot ang mensahe, basa ang matadagaws. Nilisa day ti kachat-chat ko, nanang. Anyaya, ti bagbagana. Madamada ka nung nga agdi-date iji agar-aram kan kwa na. Insin na pa ati picture di in order da amakan. Nangina siguro na gitoy. Ay sus, agdalos ka kit din. Insin na di picture di bagbaga na agari. Ay, gwapo nga agpaiso. Naka-brace pa'y tingipon na. Ay, da kayo kit di ababalas ang tamahilig kayo unay iti gwapo. Manganda ka nun. Sige, ituloy kong taglinis, nanang. Darasam, agluto ka pa inton madamdama. Wanya, na-enjoy mo matlaang dagiti makan dito, ay? Honey? Honey? Saan honey tinagan ko? Lisa? Amo ka. Ngam kayat kan nga awagan iti honey. Saan ka di amas nasusweet? Sa bagay. Honey? Ada na isingat di tangipan mo ag green. Di bulong siguro tilaso na di digo. Okay lang. Napintas ka lata. Bagay mo pa'y kitdi nga da green di tangipan mo. Sika talaga. Han? Yes. Sumipnitan mo. Wan nga ron, rumabiin. Aya ba akong jay waiter? Tayo may nanjay bilta, honey. Agbayad kan. Anya? Kunak, agbayad kan, honey. Siyak dagbayan. Ay sus, pangalaak nga iti pagbayan ko. Ni, umawawag mo ni Lisa, nanang. Ada siguro naskan nga ibagana Ala, sungbata maun. Hello? Madama kami amang mangan ka ni nanang ko. Madamdamakan nga umawag. Mayet, adda ka di kwartam dita. Taapay, anom ti kwarta. Na-shortak ngamin. Kasano ana short ka? Na-enjoy mo ka di ti date you kan ni Gary? Ay, siyak met gayam dagbayad iti kinan mi. Anya? Apay asi ka? Umaynak man pa'y ituludan iti kwartam. Pangalak nga iti kwarta. Mano ay ati bayadam? 2,000. Anya? Naginamot a pangalan daytan? Kaya't mo asawan. Sagsasangaribo kayo itikinan? Sige, umay na kun ituludan iti kwartam. Darasam, mababayin akon ditoy. Adaak dito ulit ti CR nga umawawag kan ka. Ay, kitaak na da kwarta. Limlim agasot lang di kwarta. Umutang ka pa ilang, Sige matan, may babainak ditoy. Mataya ko ni tibayin. O sige, kitaak no kasano. Day talaang ti adda kwartak. Dudu agasot? Kat imbag ata adda. Ay, ado pa iti kurang na. Makam mo ditan. Papanamgay. Mapan ko ito dahito ka ni Lisa, Ni, nakapangbalay ka lang. Nakatsinilas ka pa Nagiti agpaili dita. Aglugan kayo, tama pantayon. Sige, aglugan tayo. Marvin! Mapanag. Mapantayo ka din? Wan, apay, agpaili ka? Wan, kasapulan nga ni Lisa titulong. Taapay, ano ti love ko? Istoryakan ka. Kabayatan ti pa nag-drive mo. Dito ka di restaurant tinanganan Dalisa? Wan, isuday ta. Ala, ited mo kan kuana diti pagbayad na. Umay ka mat Taapay pay lang. Kat, kwarta mo dito itutakon ko na. Ibagamlangan tinagan ko. Basta umay ka.
Tapno makita mo't adya ka date na anang 1, 2, 3 kan kwa na. Lisa, uy, ada kami. Ha? Ay, ada kayong agpayson. Imbag man. Uy, ay nataramitan ni Marvin dito eh. Ingken agbayad, tamadamdamata nga gistorya. Sige nga, Rod. Itay dapay nga urayan ti bayad ko. No sana ka no ang makabayad. Aginawak laang. Ay na, kababain man. Ayan nan nga, day tayo ipanakal mo agari. Pimanaw mo tin. Saan pa yan ang nagpakpakada? Ay, ipadanog tansan ka ni Marvin. Sige, tayo nakagbayad. Anya tila nga radya agari. Oh, ipakita kan ka tila nga na. Daytoy ni o tila dawan na. So dayta. Gwapo nagpaiso ah. Kasla artista. Gwapo, ngam scammer mat. Pinanawan na latang tilabs ko. Idi is istoryaan kanyak ni Lisa dayta lalaki. Nariknakon asaan anasaya at ugali na. Gwapo gayam, tibirbirukan ni Lisa. Kat gwapo ka mat. Da kami man mat ka ni Lisa tagdate. Awisam man kit di. Nakabayad akon. Agyaman na kamayet. Bayadaktukan ka di kwartam. Saan ko akwarta day jay? Kwarta ni Marvin. Kwartam? Kunak matenkan ka, nga awan kwartak. Imbaga ta nakitak ni Marvin, ije paradaan. Naira na nga da kwartak. Bayadan ka. Saan ka amadanagan? Oray sa ano yun? Nagswerti ka matan, Lisa. Agasam man dayta. 2,000? Lisa, dataman mo tagdate. Wun ko namon. Agasam nga iti sakripisyo ni Marvin. Di na pa ipabayad kan kanti 2,000. Sa dino nga iti pagdatean ta. Di nakawisan ije nang ina-restaurant tanadidigra akon. Sa anak akas ka ni Gary. Adamat kwartak, uri kasano. Manong? Lisa ading ko, si Kamad Gayam. Umunag ka. Busy ka lata ka na yun Sa bali at talaga ti Hepe, Manong. Uwan nga rod. Nagadong amin ti mauawat mi reklamo dagiti biktima ti scam. Scam? Wen, iswasi ka, agan-anad ka. Tani, balasan ka pa'y. Kaduan ka dagiti agbalbalin a biktima ti scam, kat dagiti babae. Dawatan, wano utangan da iti naklagatad. Ay, kaasimot dagiti biktima. Agasam man da ito akado dagiti nagreklamo. Nagpuskol moten day ta a folder, Manong. Amin dagito biktima ti scam. Ken umadado ti agreklamo a biktima. Ket kumusta kan? Ada ka din boyfriend mo? Awan pa'y, Manong. Pilyum analaing ti paki-boyfriendam. Sana basta gwapo, wunlatan. May mayat apilyam dyan na anos. Ken ammo na ka respetuan. Awan sa mo jeep ni Marvin itaa. Saan nagpasada? Amangan mo't no na pa nagbiyahen. Natuloy nga ta jay date da ka ni Lisa. Agdate da ka ni Lisa. Iso mo tinangag ko nagtungtungan da. Ay, kunak man no da boyfriend ni Lisa ako nam agwapo. Ay, anya mo day jay alalaki. Mananggundaway. Pagpilpilyan ka. Ngam dito yung food court, dito yung palengke, ti kaya't mapagditanta. Saan date da ito'y? Mangan talaan. Nabayagan na kaya't kang i-date. Biro ka man kit di day agar. Tapay abiro ka. No makitam, danugam. Nasakit tinakam ko kan na. Lino ko naklaan. Si Kamat, pagbalinan nakpaya kriminal. Mabutang kan sama ngamin. Sa anak ang mabuteng. Diyak na kaya't tagbalin na dakas. Nalipatam ka din, a polis ni Manong mo. Anyalangan, ti may baga na kanyak, no agarami na kiti krimen. Kaya't ko lang ang abalsan na diagari. Apay-pay lang ang ibalas ka. Umdasan ana amwam tinagas nga ugali na. No apay ngamin nga agbiro ka pa na iti sabali. E din to taadaak mo.
Singirenak ka din? Seryoso, Aklisa. Talaga nga ay ayatin ka. May kanak lang iti gundaway. Panagnagak anapod no ti ayat ko ken ka. Ingkakit agurdurin iti kanenta. O niya, duwata ka din. Sige, wanin. Duwatan. Awan serbi ti kinataar, wano kinapintas ti may sa tao, no dakas mo ti ugali kan aramid na. Papagayam, ditan ti naggibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.